tantu sama gaya kan bacoro tidak tantu sile aku akan dibawa orang anu mah katipu wah lu akan nyuruh akan buta takkan apa namanya awak salahin masalah ada awak ni tahu sekali kok nenek mainan bisa kok ya namanya dia yang baca awak kok mah tadi dulu angin nggak bisa oh banyak adonan kete, adonan gadang, adonan tidak mudah dilawan guru-guru itu. Kenemunya, bukan semuanya. Alah, nah gadang abang tuanya udah doi muero. Angin di hari gawa, dari coba itu contoh kan. Ini kena ilmu tinggi, tahu gue. Lah kak, ini hati-hati lah, ibu awak, bapak awak lah menyerang resiko sini, itu usah minggu ini adalah mah, derang ibu awak, derang ayam. Alhamdulillah, ini awak, barasin. Mata kamera bawah. Barasin. Kasihan sih pak. Istilahnya. Waduh, dia mah kenapa sih? So my old teacher explained to you, to all of the students, it means listen to your teacher, even they have a small age than you, like maybe another student, but he have a good knowledge. It means they're first than you. So when he teach you, listen to him and leave him. So that's the way in process in learning you get the knowledge. Jadi walaupun kita umurnya, tolong, so that's the old teacher explain to you. Just like. Kalah ya naik. Kamu sile itu ada perasaan. Malah mati kamu. Kamu kasihanmu. Tapi kok matanda tuh banget. So the old teacher, so see that our stand from the old teacher to the teacher to the till now. So that's become we want to make a linear, connected, connected like from the root, from the top till the now. Okay, you get me? Silahnya di hawinyo bapak keciang tangan bakai niko bapisawiko itu wari dari guru itu. Jadi dari guru itu untuk memperkembang bawah tempat lain dipegang Jawa sama-sama untuk membuangkan kepada guru-guru yang mati. So this like it symbolize the knife and the white, the white. This
is symbolized that you connected to the old teacher till now. You become a part of us, and the life is look like we will teach you like as black as the night. Will make you, and the rise is look like this symbolize the what we call this the something that you need when you learn. Okay, you get me? For your preparation, you need the rise, and will teach you as long as you can. Itu pada hari ini para Jawa Sile kalau saru di guru pada hari ini mau rak palape kalau ndak nyurak palape awak tidak namun sini sampai konan dikatakan mau rak palape supaya So after this, you always you uju balabe urak balabe. After this, you try to explain what is the inside of your sile. Okay, after this, so this name is urak balabe. After you have a process like this, okay, you get? kalau ini itu mau rak palape. Oh, sabar. Kita bincang orang palape. Oh, dia pun satu satuan dua. Geser mukon dah. Geser mukon. So this Cipis. this symbolize you to be connected, part of us. Okay. Kecil dua dia. So how does Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa wal qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahi Rabbi Allah, Hasbi Allah, Allah, Yatasantu, Sabinullah, Hawadatu, Amri, Ya Allah, Masya Allah, La wala quwata illa billah. Sudah itu doa dibaca dulu sekali. Itu tolong catat. Tujuan kita semua dulu. Nah, tulisan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai bumi, ma
si alam tanah Usma si alam panah bari izin aku kagak datin langit bapakku namuku si bujang ayat bukan aku pandai bermain Allah yang pandai bermain la wala quwata illa billah. Jadi kalau nggak silik itu saya mengecewakan tadi astagfirullahaladzim itu kalau ada orang membilang kalau orang baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah satu kepada Allah. Jadi itu maksudnya satu itu ciean itu kepada Allah. Nah, jadi kok kadang baik Tuhan salam karena tak terlalu tak kemudian betul agak sudah lo So that's the dua before you practice that, you know, when you this. But this we in front that we use the by own language, Mina language. After that, we try to write it here. After that, we say la hawla wa la quwwata illa billah. After that, it's time. Is you remember? When you do this, and after la hawla wa la quwwata illa billah. But the Mina language, it show its mean. That's not you there. The power not from you. The strength is not from you. The strong and everything is not you. From Allah. That's the point. kayak menyampaikan juga lebih maanam berapa dia itu yang tegak. So the old teacher will show what is the Barabbas. Okay? We need to do example. Ura is for training your way here. Training your mind. Okay? Itu dikatakan burak balapik. Sebenarnya itu orang Islam. Itu orang Islam itu. Saya mulai nama selain itu Islam tas yang agamanya itu sih. Jadi di dalam gaek menggajian yang aduh itu bah tak diskuria alui You still remember when you put everything, when you cut the rock star, Yeah. that is symbolized here alif, that's ba, that's ta, the last one is ya. Every corner. Then alif show it, yeah, show represent the honesty. The honesty, you know the honesty. Honesty. The personality come the honesty. Jujur kan apa? Dulu ya. Nah,
That's alif. Lurus. Di dalam Al-Quran alif ko indah do tando mati tando buruh indah do pura juji. In Al-Quran, alif stand by yourself. Stay. Yeah, okay, you get what I mean? Sudah alif itu embok tebal, itu panah, betul. After that represent ba, yeah. Ba is correcting. Is the correcting. Okay. Jatuh kepada teguh. The principle. Istilahnya teguh. Percaya kepada Allah, teguh kepada Allah. Percaya kepada Nabi. Iya. Represent hakul yakin. Hakul yakin. In learning, it's hakul yakin. You know hakul yakin? Hakul yakin. Not only yakin. Hakul yakin. Yeah. Yeah. Jatuh kepada ya. Yakin. Ya. Ya nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bernyawa. Nyawa. This like a nur. You know nur? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Nyawa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jatuh ke masjid, anunya, nyo tagak alih itu lah, alih lah. Beda nih. Kiri. Kan like alif. Pun nambah kak balabe. This is the way. Nyo tagak alih dulu. Standing like alif, yeah. Okay, the position. No, the old teacher will give you. Tagak alih dulu. Sudah tagak alih. Kan guru-guru kita orang majang gitu. Gaya nung tahu nggak? Entah lah. Dan suara betul lo. Nah, enggak lu, enggak di lu. Tahu itu. Guru mentak dulu nak. Ada sama guru suaranya dulu. Indah. Dia mulai terus sini. Kan itu dulu. Jadi yang nambah sidik nanurak balabe kaki. Apa yang betul? Yang namurak balabe kan jadi sidik. Dan jadi sidik kok urak balabe. Lagi buka. Oh, kalau buka cie itu, alum tu semua kemari. Alum kemari ya. Itu nomor B. Sebut kemari. Anda itu. Itu nasi lek. The footstep that you learn will change you. That's silek. That's something meaningful inside is very, very. You can find anything there. Okay? You get what I mean? That's the old teacher explained. That's silek. Nasi lek. Lalu itu ada nasi lek. Lalu itu ada nasi lek. Tagak macam tu. This is example, yeah? Example. Kan buka cie. Sarang ini. Kau buka cie. Buka kasih.
Mana lah? Kan dari situ menarang. So in every position, okay? That you learned before, yeah? Very good. Oh, tak. Putar. So remember the chatua, yeah? Yeah, that's what the teacher said. That's it. Rak. Silek sampai. Ah. Peo. Tunggu. Ah. Peo. Yes, remember payot? Okay? Beri ni. Ikut ni silek. Dah dulu buat nak lain dah. Ikut nila muam burak torak balambe namanya tu ikut. Asal iba silek burak balambe wa pandai wa silek tu. Dah rendah gitu. Chatua 1 or chatua 2, yeah? Until instead of this, it's almost very, yeah. Very useful, very meaningful. Okay? Itu. Lah burak balambe silek. Lah. Sampai cangkang. Sudah murah lebih ini warna dua itu bulu suara tuh kencang. Ada dulu sekali ini ya kencang warna. Kalau nggak mulai membuka ini, wah kencang suara kayak gitu. Kau tak kuih ke sekolah gua? Abang gua, bertawar sama ini. Jadi kini gua nak doang sama gua ini. Itu apa? Gua abang awak gua samudon ni kemarin semua malu abang ini dia kemarin angkulan ni dia ingro kangen Hah? Duduk. puncak dia ada kan gitu Diana. Paniang nyo siya, Mi. Paniang. Kucing. lap mau tegak Paniang aja, Pak. Kucing, Mi. membe istilah Ayo, Zik. Ikuti, Zik. Ayo kamu pun ada. Ito kali. enak kencang ni dia kau Junjuk petang sejak jatuh petang berapa. Kipe mampu tadi. cok lah ya cok ya Sering dah tak boleh ni lah.
Panyang.